Thlik Thok News clear to te chibe ule voin October ni kwa chanchin Thar ilongai thang apwang tu chi van ramoi October ni sari sang ni som ni panga khan Industries Minister F Rawding Lianan Vanapa Hola the Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 hi Tlangzarh hetiang policy lian thamle ram nukhoi hi chu mipuin Hriatchian athatawangin tuntuma hian amalin kan khaldon ani he policy Tlangzarh na hian Minister chuan Mizoram industry din na le ti changtlungjok na tura policy thatak duan ani le avoi khatna tan investment policy siamani chu lomamati thu soya kanram din chhuanan industry apoimo thu soin kanrama thil siam le thil thar chhuwa ngei mi puiten kan ngai lut angai thu soya tunlai khovel thangmeka industry din na tura power mamona sangzel le atulanga hunzaw zokte siamat ni Theihna policy thar hi don ani atia khovel mundanga industrialist den ngai san le ngai lut an hlo anga kan mizo industrialist te point mason na duom tak an nei Theihna tur le thang thar lo om le zel tur te tan po a ezon nangyal het chiam tu le kong sial tu poimo tak ani don ani atia he policy ti hlo tling tur hian department sang te tho hona impact na le in lom ton na apoimo thua soibok ani hun kai shuai tu Dr. H lian zela chuan policy chungchang soi hun na nein Garima Gupta Commissioner and Secretary Commerce and Industries Department chuan kalkhom Theihna investment policy mathlir le thil tumte soina hun anei bok ani Pulal Hunsiama, Additional Director, Commerce and Industries Department 1, the Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 Chungchang, Soifianale in Shilshiadna Kimchang, presentation Mangin Anaya. Pupisi Lalvuana, Joint Director, Commerce and Industries Department 1, the Mizoram Procurement Preference Policy for MSE 2025 Chungchang in Shilfiana Anaibok. He policy hi atharani irwalin August ni somni pani sang ni somni panga sarkarin gazeta achwa to ti shemsate ang u he policy lo piandan anje dan chuan India Act East policy awanga Mizoram hi sumdona kongpui ani don thute nakina sumdona munpui alani tu thute ziakin hemi awanga Mizoram Sustainable Investment Policy 2024 le Industrial Policy of Mizoram 2025 siam alawni to thute anzia ani heng policy pani hi ladu khop lavin apani a kai kophian Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 hi siam tak ani ome he policy hian Mizoram hi investment mun tu thosama siam atum ni in avisiona zia ania industry ti mason tura in elnate chenlak nate siam tumin amishana zia ani he policy hian entrepreneurship promote te industry te nawlama chenlak te atum rwalin special investment zones din atuma industry lama mason theina atana investment mutam thei tura sarkar rural siam thatte po atum nia zia ani chumai ba ka helama natho achak theinan sarkar kalphung po ti danglam tum ani he policy kalpuina a khaipa ni turin investment promotion agency din turati ania IPA hi sarkar agency pakhat anga siam tur nge ania company anga kalpui tur nge ani emo society anga kalpui tur nge ani policy ya hian zia chian ani lawa heng kalphung chithum zinga a engemaw ber ang hian kaltura ti ani IPA hi aizola munpui nei tur ni in investment promote atum dona industry din tura phalna lak le clearance lak te ti ol sam turin ma ala dona investor te harsatna achin felpui thien dona infrastructure development le thiamna lama industry le investor te apui thien dona research te kalpuin malak dan tur adwang thien don ani he policy in investment ti nana chatura angai te chu lo nei tu thar chhuwa le cholam siam na te thing le mau song bol na lamte wanta le kuthem thiam lamte tourism lamte information technology le IT enabled service te infiam na lamte chang ele monphia song bol na lamte thingpui coffee rubber le hun chapa song bol zui chi te clean and green energy te dan lam thiam na le zirna sang din te
inti hlimna le rimoi lamte packaging industries te ran vul le akai hnoi lamte zirna le thiamna lamte electricity power lamte bungro thiar velna lamte health sector te baka bol hlo song bol na lamte anni he policy noya hian industry hmunpui amsa te ti chang tlun tum ania special investment zones siam tum ani bok heng industry hmun amsa le SIZ a hian rampek ani in atira kumsam thum pathum IRA lo peka kumsum kwa pakwa thlenga po sei thei tura kalpui tura ti ani thil poimo khovil ram tina an ngai poimo namdang emo ramdang mi rampek chungchanga he policy thar hian ra manna thar aron neya hei hi alomum khop mai namdang le ramdang mi hne rampek phal ani don lawa chuti lain namdang le ramdang mi ne na in kopa industry din the ani dona hetianga hian ram leilung faten nei tu ni na chanvo za samnga pakhat ayat lem lo nei angai dona ni hei hi khaule am zaneya sarkarina kalpui chuan mizo ming ho a sumdon na issue kan boy pui renglaya top thei si lo be nan hian atangkai thei hle ang industry munpui te enkulnan hian industrial infrastructure development and maintenance fund siam turania he fund hi industry department kuta a omdon ani hemi issue hi industry nei tu tanena inron tlang chunga omjanei zokala siam athakhop mai he policy hian industry te now micro enterprise din na konga primary le secondary sector a ram leilung fa te ta na hauchin asiama tertiary sector a ero chuan a then chawa hauchin asiam thunga hei hian hun local tura harsatna ala thlen thei mai thei large scale investment industry lian din na tur chia ram leilung fa te state dangmi le ram dangmi te intu tlang veka sarkarin en turin hauchin omia lovin policy ya zia ania hei hi ahim lo thei fe mai thei chu mai ba ka nam him na tur konga ram man na siam nen hiana in chu boy mai thei bok he policy ya hian subsidy rahman atamin athatham hle atoi zonga sei chuan land development a sen sawatanga za somni panga atam lama chengnoi som thleng ruamhan ania factory building sakna za somni panga chengnoi som panga thleng ruamhan ania industry din tu den loan manga andin ani chuan interest subsidy za apanga ruamhan ani bok tuile electricity power mana subsidy micro tan za somruk small tan za somni panga medium tan za som panga ruamhan ani bok power line le generator bunna sen sawatan za asomnga ruamhan ani bok heng bak po hi subsidy ruamhan ala nangin soivek lo mayang heta poimo ta chu sarkarin heng subsidy hi atlenangem ti hi ania mason kan tum nalama sumle pai phurit kanin siam na satpha alo khop mai Mizoram sarkar chuan thil alei tur za somni panga chu micro and small enterprises teta alei tur ati ania industry nei tu tetan thil tha ani chuti lain hemia hian hondanga siam aya za som pani thlenga towa lei thei ani dona sarkar sum a hekdu khopang chu mai ba ka corruption kongka zau takin a hongang ti alo khop mai he policy ya tarlan Mizoram industry hmunpui te hi hriat tlana tan toite te in a chinchang soila pakhatna chuan industrial estate zawang tui ekar za pali point bial pathum azawaniya panhina chuan industrial growth center luangmual ekar zahni samnga pathum point pathum paruk ani pathumna chuan export promotion industrial park lengte ekar zali samnga pakwa point panga pasari azawaniya palina chuan bamboo technology park sairang ekar somli pathum point bial pakhat azawani pangana chuan integrated infrastructure development center pokpui lunglei ekar somni panga point pathum pali azawani parukna chuan integrated infrastructure development center zote champhai ekar somni pali point panga bial azawaniya pasarina chuan industrial estate longtlai ekar pasari point bial pakwa azawani heng atang hian Mizoramin industry hmun poi tura ruamhan anei chu ekar zakwa som paruk point pakwa bial chau azawani ti alang theita a
Hriatchian industry kan ngai tha raizia atilang chiang viau mai engpo ni se he policy thar the Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 hi manjang kai ani a kan ramin ma kan son pui be se tlatila a him lo theilai te hi thom phui dan sarkar an ngai to achak te se te in tun tuma kan hun man chu do tok phat mayang